Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu eThekwini eNazaretha. Kwazisa abathatha sekusese batshela umfundisi uMthembu wasemzima waya inkosi imbusisi. Kwasema Khosi Shembe wasezulwini ngekhetha inkosi enkulu yaseBuhleni eNazaretha. Ngiyakhetha lwezulu ngiyacela Nkosi yamakhosi ungiphe umthandazo wesabatha, imini yesabatha mayibe yinhle kwabantu. Isandelo sesihlalelelo somthandazo wesabatha, sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu.
Bandla lenkosi masikho standards amen. Nkosi yamakhosi, Shembe wasezulwini, Babo ingcwele, ngiyasibingelela isihlalo sobukhosi sezulu engiphambi kwaso manje. Bekelela amakhosi abefundisa abavangeli, abashumayela abakhokheli nebandla lonke elingcwele eliphambi kwesihlalo sobukhosi ngegama lenkosi uNyazi lwezulu. Amen. Nkosi yamakhosi, thume ingane encane phambi kwakho wena owasezulwini naphambi kwamakhosi ezizwe nabefundisi nabavangeli nebandla lonke elingcwele, thume ingane encane Nkosi. Kodwa ke ngiyacela ezulwini ukuthi Nkosi umuntu othunyiwe kusuke kukhona umyalezo akaphathiswe wona. Ngicela Nkosi ukhulume wena njengoba uhlezi lapho endaweni yakho engcwele. Wonke lo mhlaba Nkosi ovele emagumbini omani omhlaba uze kuwe. Futhi Nkosi ufuna wena. Bengiyubani mina bangikhulume ebandleni elingcwele kangaka. Nkosi yamakhosi, Shembe wasezulwini, igidi nenkulungwane zabantu engazilanje ngoba zizwa iphunga lakho. Leli phunga elikuwe wedwa neli laphela. Akekho nalo lephunga. Futhi akekho Nkosi onendawo enjenganale ngoba leli bandla ibandla lasezulwini. Amen.
akhona amabandla emhlabeni maningi amanye makhulu amanye avela ngale kwamanye amazwe afika nemgilingwane yawo ayenze kuthiwe imanga kaThixo kodwa kukhuluma ngendaba zasemhlabeni ezenziwe emhlabeni zevuthe cishe lokwakho Nkosi ngoba awekho amadoda ahlangana akanomthetho sisekelo nahlangana abuka ukuthi khona ibandla elinje ekufanele yakhiwa wekho kodwa le ndaba ehle ezulwini iphelele yikho amakhosi ezizwe edela ukukhosi bawo azoma phambi kwakho ngoba ekubona ukuthi uvele ezulwini bafowethu le ndaba esilandelayo ivele ezulwini futhi ayikho enye khona akaboni shembe ayikho indaba enye khona evele ezulwini akho ngisho ibandla alikho ibandla elikhona la emhlabeni elivele ezulwini lilodwa yileli bengakhoshisa abantu emhlabeni ngoba bayakwazi ukukhoshisa kuyogcina kungena nakithi esibona into engabonwa umuntu emhlabeni thina abanazathi esibona into emhlabeni engabonwa umuntu sibe nenkinga sahlala nabantu abavela ezulwini akazi noma engqondweni zethu noma yami kuyagcwalani ukuthi ushembe esihleli naye ushembe wasezulwini angazi kuyagcwala kimi ukuthi ushembe esihlezi naye ushembe wasezulwini ngazi kuwe noma kuyagcwala kodwa lo sihleli naye ushembe wasezulwini amen uthanda noma ungathandi kodwa lo sihleli naye ushembe wasezulwini ngeke ngakhuluma ngiyafisa ukuphinda lokho ngoba wawungekho mhlambe wena futhi baningi ababengekho ngo-August inkosi yake yanginika lo mbhobho kodwa ngiyazi maningi ababengekho kuyafika ukuthi ngiphinde lokho ngisho lolu nyazo lihlezi lapha unyazo lwasezulwini akekho futhi omunye khona ngoba abantu bayakwazi ukukhanda izinto emhlabeni bengazama ukukhanda mabethanda kodwa lolu nyazo lihleli lapho lwasezulwini abangaliwa ezulwini ngesikhathi lwehla lwavele lahlala kibo akaboni nje namhlanje basalandela ngiqinisa lokhu bangcwele ngoba ngakusho lokhu ngiyaphinda ngoba kubalulekile ukuthi ngikusho izinto ezibalulekile kwaIsrael bephinda ngoba zazi umgogodla ukuthi abantu abezayo bazi ukuthi into ephambi kwethu yini uphakama Zungizizwe akuphakama lithi lilazuzoke zungizizwe
angazi ngoba nathi uThixo wafikela kithi wafikela kobaba omkhulu bethu kodwa lethe ehanjwa okhalweni ububona ukuthi ukwenza esikwenzayo sibuye sidideke ukuthi ubani ophambi kwethu kodwa ngathi singedideke noma silele noma sivuka noma sifica ukuhlakanipha okungakanani kodwa kungagudli biyeka sesihlalweni sobukhosi ngoba kuyebonakala okubuhlungu makonakala ngoba kuyebonakala kuwe nasenzalweni yakho kuyonakala nakokhokho bakho bethi noma kade beshele endaweni enhle kodwa kuthiwa bakhishwe namhlanje buka inzalo yenu ukuthi yenzani laphi khona sisezulwini la sikhona bafowethu sisezulwini ngempela le ndaba engixoxayo ke ngikhuluma ngonyazi oluphambi kwethu ngangikulela unkosikazi wakithi omncane wathi maye esibhedlela basekhaba bamnikeza idate yokuthi uzawohlinzwa esibhedlela eMaritzburg eGrace lokho ngikhuluma bakwazi abezwe lakithi ngikhuluma ngesambulo esavela ezweni lakithi ngonyazi lungakahlali esihlalweni ngikhuluma ngikuphinda lokhu ngenzela ukuthi wena ma unomqondo olungabaza uneshwa njenga nalaba abathi behlezi phakathi komuzi kaNkulunkulu babakha izinto bafowethu akwakhiwa lutho kuleli bandla into yakhiwa la yakhiwe ishembe yedwa uqala nje kwakha uqalishwa eliyokulandela nje ezizukulwaneni zakho mawuqala ukwakha kuleli bandla akwakhiwa lutho kodwa sonke sibheke esihlalweni sobukhosi kuthiwa ezulwini ngoba ngaleli sabatha lapho imkhosi yasezulwini ithuli lalela njengithuli lalela laletho shembe uthini emhlabeni siyabuka njengasila lenhliziyo zethu ziyabhala ukuthi ibhala ukuthini kodwa kwathi eguleni kwakhe uma elele ebusuku inkosi uthingo luhambe ngakho kodwa bafowethu lwalo semakhazeni emoshwa umzimba walo ungakabeka emhlabathini wabona besendlini nomkhokheli omdala wasemzimoya umalanga ogane kwakhoza babona kungena uthingo endlini imali ungena uthingo endlini lwaseluthi thulana msana ukhala nikhalelani kangako inkosi ngishile akabonge shembe wasezulwini nikhalelani ngoba inkosi ngishile uthi lwaselinyamalala uthingo lwathi elinyamalala lwaseluqhamuka unyazi bezulu kodwa lwaqhamuka engalwazi lwaziwa yilabo abathanda ukukhanda izinto belibona ngafanele kanti bayaliwa ezulwini kanti baliwa uthi kwathi maliyamalalo uthingo lwaseluqhamuka unyazi bezulu lwathi maliqhamuka uthi ngase ngithi enhlizweni yami hawu kusho ukuthi yona lenkosi uthingo litheshiwe uthi ayisiya kumkhokheli yafika mbamba yamelula uthi enhlizweni yami ngithi hawu Nkosi yami hawu yana enhlahla umkhokheli lenkosi eshiwe uthingo esihlalweni isiyamelula yena egula kusho ukuthi sezophila hawu ngami ngine date yaseGrace kanti lesuku unyazi luza kuwe lafika mbamba lwamelula ngikhuluma ngomkama Nazareth lo mbamba unyazi lwamelula uthi ngajabule enhlizweni yami ngoba ngakukhona ukuthi sengiphilile uthi lwaselunyamalala mayixoxa le ndaba anginqamule bakhozi uthi mayixoxa le ndaba ngoba une date yaseGrace la eyokwenziwa khona ioperation kodwa uthi mayixoxa le ndaba ngithi awana enhlanhla inkosi ezohlala esihlalweni sikuphilisile ho
kepha nasi date ayiluthi date mawukholwa ilokho ushemba kaphushwa kodwa ushemba uyabona shemba kaphushwa kodwa uyabona ngoba ushemba sihleli naye la unyazi yahlezi lapha ya lusemhlabeni wonke la lwenza khona izikazalo lwazehlele ezulwini wayesengithuma ukuthi angiye ngiyokhuluma ngalolu limi lokhu akasezuluye eGreece wakukholwa lokho ngafike ngasho njalo babuza ukuthi hawu yini kwezenjani umuntu egule ngesesimele sikanye ngase ngithi hayi ukuthi manje ngifuna ukumusa kodokotela abakhulu ama-specialist bathi hayi uyasilimaza la esimsakhona vele yiyo umehluko akhokhela uhulumeni ngathi ngeshwa senze ngakhokha ngamkhokho unyazini lwezulu Nkosi yamakhosi njengihleli lapho uThixo kodwa enhlizweni zabaliwayo namhlanje akuvumi hawu noma ngabe ngangithathe umngani wami wathi asihambe siyele ngabe sengibuyile hawu bathi akuyabuza indoda khona lapha la sabegogobele khona bentuke khona yathi hawu apha amakhosi kulapho la sikhona bathi ayashushiswa emva kwalokho kanti busapha amakhosi sila ngobushemulandela amakhosi shemulandelwa amakhosi amakhosi abantu abakhulu ezizweni zabo ukudlula wonke umuntu okhona phakathi kwesizwe uma ekhona oyezama ukulinganisa nenkosi uneshwa noma ezama ukuba nengondwanyana nje kusethatha inkosi ngoba uneshwa inkosi ingaphezulu kwabo bonke abantu phakathi kwesizwe kodwa shiya ubukhosi bawaze kulobu bukhosi basezulwini ayamvuma ukuthi lobo basezulwini amen buphulwe yini nawo lo bukhosi uthi akubona basezulwini lobo bukhosi basezulwini bafowethu sengisho njalo ithe inkosi yamakhosi unyazi wezulu lihlale esihlalweni lwathi libuya ngapha enyakatho laselingena emzini waselinda thema lingena emzini waselinda alihlalanga lwangela laphuma laphikelele kuthuthuke uyabona ke kuphunyana ngamafoni makufuna ishembe ukuthi senema bathi mabethi sebengasayihluphe amadimoni ayeginga ekhala sasha sisho ushembe beshiso unyazi sasha sisho ushembe uyasisho se wathi mase esejikala sekuzwakala umsindo wemoto sejikala bekhala inyembeza amadimoni ekhala lithe linye nganotice babe baningi ababekhala lithe linye leseduze kwami lithi hawu shembe wasihlupha ezulwini wasikosha khona namhlanje mawususishisa la utashelephi ayibuza unyazi akaboni shembe amen ayibuza unyazi ukuthi nje ma ususishisa la utashelephi lwalungena unyazi bezulu emzini wasekuthuthukeni ngesikhathi amadimoni ekhalela eshwelezela kilo kanje akaboni shembe bantwana basezulwini silandela indaba enkulu asathi sakwenze njani nokuthi asazi ukuthi inhliziyo zethu sizozenza kanjani sinamathele kulento bekungasifanele ngabe khona indaba ezimqoka kithi ngaphandle kwale ndaba ephambi kwethu ngoba yiyo yodwa ehlezulwini abantu abanayo ithi sodwa sinayo bekufanele ngemzuzu nesikhathi yebo singabantu basemhlabeni kodwa umzuzu nekhathi bekufanele besiyadliza ngale ndaba esibekwe kuyo sibuza lembuzo kakhulu thina esigotshiwe ukuthi bayasigotshiwe nje ingempela yini okuthiwa siyenze yebo siyazi masazi zalelwela sakhulela la kuleli bandla kodwa kuthiwa senzeni ngoba umuntu onika umsebenzi mayingawenzi uyalahlwa elashota akawenzanga umsebenzi ade ethunotha wenza kuyenzeka umuntu mayithunyiwe lo msebenzi okuthi awenze engawenzi enze omunye ngelinye ilanga kwaJuda angithi ekudabukeni komhlaba ngokweBhayibheli abantu bokuqala bazala amadodana amabili Cain noAbel banikwe umsebenzi ehlukene umlimo omunye
umfuyi ngoba eseseduze uNkulunkulu nabantu ngaleso sikhathi kodwa sebehlukene naye ngenxa yokona ngoba ukona kuyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu ebengakuhle bafowethu ngoba wonke umuntu nomuntu yathi inkosi isiqu sesibili akekho ongazi la ehleli khona mayezulwini mayehleli phansi azi ukuthi ngiyezulwini uye uvela usezulwini kodwa futhi uma umuntu engayezulwini uyazi la ehleli khona nje mina uNkulunkulu ngoba isukazi umuntu uhamba kanjani lenhliziyo yakhe futhi ukuthi uyinamathisele phi isukazi nginganika lo mbobho ngikhulume kanje kanti ngikhuluma yonke into ubugagu nje basemhlabeni inhliziyo yami ayigxilile kikho mangisuka ngihlukana nawe sizoshi izenze ukuthi bekhuluma nje usejwayele ukukhuluma wala isonto noma uyigagu lokukhuluma akusebenzi ukugagu kuleli bandla ugagu bokukhuluma usebenzi lutho kodwa indaba enkulu le phambi kwethu ukuthi sithini ngayo savuma uzathi kwafanele abasondele izipho zabo kuThixo nomunye ephethe sakhe nomunye ephethe sakhe uKhayini wawusumnikelo wakhe phambi kaThixo ngaphandle kokunaka Jehova kangawunaka umnikelo wakhe kodwa abeli basekhetha ezinonileyo ebona ikhethelo lento efanele kuThixo uJehova wawunaka umnikelo kaAbel kwasukuthi isidumo ngasezona isikhathi wasonga umfowabo umsongela ukumbulala ngoba emukelwe uJehova ngomnikelo wakhe naye kade ehamso wakhe futhi akazakhulume lutho ngaye wayesumnikelo wakhe nalo yeso wakhe kodwa ngokunganaki awanaka umnikelo wakhe ngazi yasila nje ukuthi sinakile umnikelo yethu nokuthi siyayithandazela yini ngoba lapha ekhaya ithi indaba yakhona mawunikelo ulandele umnikelo wakho ngenhliziyo ukhulekele ngoba mawuya kushembe uyaphambi kaNkulunkulu uqobo akabonge ushembe wasezulwini amen hayi bafowethu wasonga wazagcina embulalela nje ukuthi unakiwe umnikelo wakhe kuThixo wazombulala wamgqiba endle wathi ngiyabona ke wacama ukuthi usekhululekile kodwa engakhululekile ngoba ekupheleni kosuku siyabuzwa manje uphi umfowenu khuluma kwedelela noma ebuzwa umuntu onedimoni vele uyadelela umuntu onedimoni ukhuluma noma yini noma ngasiphi isikhathi nasendaweni enjani uyakhuluma umuntu onedimoni alulandaba idimoni ukuthi nginikwele izingubo engiyifakile zokufundisa liyangena nje noma kuphi kodwa lapha ekhaya umuntu uma esehlubukile uzwakala ulimi lwakhe la ekhaya
uqala udelela amaNazaretha abantu abangcwele qala udelele bona uzodlula lapha akhulume noma yini lapho khona shembeke simngayela akekho umuntu amadoda kade ekhanda la yonke into ayikhanda ephumeleli asazokhanda nakusasa mhlambe seqalile ukukhanda nje ngoba yakhanda kodwa aphumeleli angathi yini enza kungafundwa phambi kade kwakhandwa akulungi ngoba lento yasezulwini driver umnikaziyo yedwa okwethu kuthula silalela ukuthi manje uthi akushonephi hawu Nkosi yami ngabe uThixo wayekhathe eqokela amakhosi enze ezochochobala nje mhlambe kanje phambi kaThixo kuphelele kanjani Thixo segcoba befundisa abaningi ngangaka inhloso ukuthi nje bame phambi kwakhe asiboni ngelinye ilanga ngangekho ngaleli langa ilanga ngenalo kabili entabeni enhlakazi lisithele ngisanda kufika kuleli bandla akaboni shebe kodwa ngelinye ngiyizwa ukuthi yakuyabuza inkosi yasezulwini isiqu sesibili sathi hawu kuyamangala ukuthi nihlezi noNkulunkulu kodwa nicela lutho namakhosi awacela lutho uNkulunkulu abanikazi bezwe aniceli nezwe lento kuNkulunkulu pho aniceli nezwe lenu kuNkulunkulu Ilezivimbethi sicela izwe befundisi yaxolisa boba bangingane encane kakhulu kodwa uma sikhuluma njengasino baba abathwele umhlaba amakhosi sithi uma lihlanganiswe siyingane asikafiki nesikhathi ngoba ngesikhathi ifika indoda yasezulwini yafika kukubi kumnyama kodwa ayisithi ngase ngifikile abantu abami unyaka nonyaka kuzakwehla iqonzi phezulu ezulwini ifike lishaye phezu ekhanda lomlungu umlungu kulelizwe ugcine ngaselutho unyaka nonyaka kuzakwehla iqonzi phezulu ezulwini lishaye phezu kwekhanda lomlungu ugcine ngaselutho umlungu kulelizwe kusho umuntu wasezulwini imbuso yonke ngoba ikuye akaboni shembo wasezulwini ngoba imbuso ikuye hawu bafowethu bangena zonke insuku bangena la abantu abanjengabantu abathanda ushebe mazocela amavoti awunkosi yamakhosi bayazi ukuthi ikhona indaba la abayihloniphi kodwa futhi abayihloniphi abayilandeli kodwa nje bafuna ivoti hawu kuzothathwa umbuso bafowethu phambi kwethu kwecelwa umbuso ezulwini phambi kwethu sikhona kowethu awucelwa uNkulunkulu kwatatazelwa kuthiwa kwatatazelwa ngalelo langa phekwentaba umhlangano kwatatazelwa kwathiwa hayi asambeni senkosini siyocela akulunganga akuzange kulunge ngoba kwathi mabethi ngqi isho njalo inkulumo ishilo ngathi ngangekho kwathi mabethi ngqi lafika ezulwini kwathiwa iphi ngonyama ngizocela izwe yebo iphi ngonyama zavuma ozathi ngizocela izwe angifuni ukungena kakhulu kulelo page ngoba khona into eyabe siyengeza lelo zwi
kodwa manje amakhosi angafikile ayeza nawo afuna ukuzala ngoba kuyavuma ehlizweni zamakhosi ikhona uNkulunkulu la njenga bafowethu ucelwa la ekhaya abantu bezocela amandla la ngoba bazi amandla khona yebo abanye basuke behalela lamavoti uthi hawu manje ushebe akanginikeza lamavoti hawu kuzocelwa umbuso sihleli namakhosi ethu ayikho into besingayisho ikhona uma kuyiqiniso bafowethu ukuthi ikhona into esingayisho ngiyacela sikhulume ngakho phela uma ikhona kodwa uma kuyiqiniso ukuthi ikhona into esingayisho ihambe esihlalweni sobukhosi uthi umnikazi walokuhamba izwe njase ngehlile ezulwini izwe anizulithatha le mangisini nolithatha emabhunini kusho umnikazi wembuso kusho umnikazi wezinto zonke okwazi ukukhanda nezingekho zibe khona uyababaza umuntu wasezulu uthi hawu kodwa hawu bawubulalana kakhulu abantu abamnyama ngesikhathi izwe kufanele lisuke emabhunini indaba exoxwa manje indaba kaShembe uShembe akafakelwe induku bafowethu manje sizwa zilwa lapha ehlathini la isanda khona uShembe kuyothi maki induku iphuthuma isizwe yakube ifakele ukuthi kube lilwe uShembe akafakelwe induku uShembe uyalwe yikho noma ngabe uhlakaniphe kangakanani nokuhlanipha kwakho kwakuzanga kuShembe usubhubhile isekho into yakho noma ngakhona sibona ngathi khona kodwa ayise hawu abantu abamnyama ngibona bebulalana kakhulu uma umbuso usuka emabhunweni uzakiwe kodwa kuyobuye kuphele lekho kusho umnikazi wezulu nomhlaba ophethe izinto zonke esandleni nangu sekhona phambi kwethu kodwa ubuye kume bolithatha abantu abamnyamizwe balibusa kodwa ngoba bayalibusa njengendlela ebebusa ngayo bezizwe bese uNkulunkulu uNkulunkulu babusa isikhathi esifushane abephuca angithi siyazi bayazi abadala kwathiwa lothi masuka la lephi bayakwazi abantu abadala lo bayakwazi kwathiwa lothi masuka lapha lephi sazi kodwa iphunga la ekhaya lilokusiza izinto zonke uShembe esihleli naye akathanda amaNazaretha uShembe uyawathanda amaNazaretha uyasho kwethatha ukuyibindi masitshethe uyasithanda ngoba uma uthanda uShembe uyungene ezulwini noma kanjani makuphelile insuku zakho amen kodwa futhi makuphambana noShembe indaba yakhe iphelile ayikho into yakho ma ungabazi uShembe into yakhe ayikho ngoba uShembe akangajazwa ngoba uShembe wasezulwini yilokhu ke uma esefikile lo landelwa izizwe angifuni ukusho bayazi obaba ukuthi wathi ma lo mbuso njengusuphelile kodwa kwaphela sekhona lo mbuso wathi ma uphela uyapi manje uyibona yasendela leta asazi bengibuza obabakazi obaba abefundisi akukhona bengakukhuluma obaba abefundisi abebengakukhuluma nje abefundisi bese awusihleli namakhosi laba abantu abahleli phambi kaJehova imbuso le akabeyoshela imbuso yawe imbuso lehlezi phambi kaJehova angaze engqondweni zethu nasengqondweni zomhlaba ukuthi kuthini kodwa lo behlezi phezu kwethu umbuso bevuma umbuso wasezulwini akufanele ngabe sila ngelinye ilanga isinkosi sesibili sithi ukuhlupheka kini maNazaretha kade kwaphela kodwa sekusele engqondweni zenu kodwa kade khona kwaphela lento awayiyo amaSulumane nina ngabe seniyiyo kudala ikhona into esiyazi kahle bafowethu nofikayo la kuleli bantu yazi ukuthi amandiya ayilento ayiyo nje ngoba athatha isibusiso sethu
awusiyakwazi lokho mathi ungakwazi ukwazi manje njalo anje athatha isibuthiso uyabona ngithanda mangena endaweni zabo ufuna ukuphuthizela inhliziyo yami yonakala ngoba asebenza ngesibusiso sethu inhliziyo yahlupheka kakhulu asheshwa wabona uJehova uthi lo ofika phakathi kwethu ufile ulandela izizwe ufile usimzwile siyazi ukuthi amandiya nje indaba yayo yasuka la ekhaya uthi umuntu wasezwini vele ezulwini kubo ngibuzile mangisuka ezulwini hawu mangithunywa abantu abahluphekeka ngaka ngizofika ngibanikeni angithi izinto siyathi ikhona la ekhaya kabi iqinisi ukuthi ushembu khona esicela inkomo nje nembuzi namakhosikazi amaningi nemoto nemali mina nawe nomuntu akukho ngaphezulu kwalokho kukhona le umbuso lesibona kodwa nje asubone kodwa umbuso lesibona njengoba bonke abantu abafuna ukubusa basondela beze kuleso sihlalo bezothi sicela usipha amandla bancishe inkosi bancishe baba kade benikwa mawubancishe la yalethole lutho ngeke bethole lutho mawubancishile ngibuzile ukuthi laba bantu engithuma kibo njengoba behluphekile benje ngizofika ngibanikeni ubuzwa ngathi uthi kuthiwe ekhaya la ngisuka khona limani kuthiwe ekhaya la ngisuka limani uma nilima ngizonisa mina imvula ngesikhathi sayo yokuqala neyokugcina kwethe nikuvunayo bese kuba yini enondle izizwe zonke bakhona abangcwele amen kuyisono necala ungamlalela umuntu ovele ezulwini mayekhuluma izwi elodwa nje angiphathi mayiwaphinda phinda kuyicala singakhululeka amasithanda singcebeleke amasithanda kodwa singcebeleke nesono kubuhlungu umuntu mangabe ehamba nesono kodwa aqhubeka akhululeka hleka theketheka abe yonke into ohamba nesono kube kuhle umuntu uma enesono asivume noma ngabe uzonele yesiqo umuntu esivume isono ngoba uma kuleli bandla ngihlezi kanti angithethelelwe izono zami vele ngizoba nenkinga ngoba isono sami la ngena khona singena nami siphuma nami ngishumayele naso konke ngikwenze naso ngoba ngisivumile kunokusivuma ngiyaqhubeka ngenze ezinye izono phambi kaThixo kodwa oyehlezi ezulwini nomthetheleli wazi izono bafowethu uthi limani uma nilima isivuno enizosenza yini enizakondla izizwe zonke ngaso
kusho umuntu wasezulwini evele ezulwini akagcina ngokukhuluma lokho kwaze bagcizelela ekupheleni kwalo mthandazo thabatha igeja ulimi uzophila ngakho ekupheleni kwalo mthandazo thabatha igeja ulimi uzophila ngakho kwaze kwabuzizwe ezwile ehlenyuka nomthwalo wesibusiso akazosinika thina lathi izwe hawu kanti lo mthwalo shembe uyozwethulephi labantu ongithumela kubo bese ngibatshelile abavuma ukulima khuluma ngathi abekhona babonayo nje abengathi ngiyibonela amandiya nje alima la phezulu naphezulu kwemfula endaweni enqa kwathiwa nika wona wabuya kafihla wazosho phakathi kwethu ukuthi isibusiso senuke sengisinike amandiya bayazi abadala ukuthi amandiya kade into ehluphe kanjani lelizwe lonke amaphandle lawa akhe aseduze kwamadolobha bebethwala ikhumba begqoke lokhu yagqoka kwabo okunelinye igama bethwala ikhumba behle benyuka bethwala ikhumba bethengisela emzini abantu ezikhumba namhlanje bayini ngesibusi ngelinye ilanga abafowethu inkulumo ithi udriver wenkosi ilanga wakwaphonsa inkosi wabuza ukuthi Nkosi yamakhosi konje sibusiso sethu esahamba saya eMandiyeni singebuye na lathi izulu bathiwa phela laqala kwaba isibusiso sesibili ngokuthi athi ukucanyaniswa yilokho umncane uthi ake kungihluphe baba ngoba ngihlupheke njalo mangicabanga lokho ukuthi isibusiso sethu saya eMandiyeni yayisithi inkosi singabuya ngelanga eliphezulu bakhona abangcwele amen isibusiso senu singabuya ngelanga eliphezulu bazakhumbula baba babekhona ngesikhathi kuvulwa lo muzi sake sahlangana waqeda kuvulwa nje lo muzi sake sahlangana emva kokusuka emzini omdala esisuka kuona sake sahlangana la sithi sihlangabeza lokho awu kwenzeka ngalendlela okwenziwa ngezinto kwalula nje noma ukubheka futhi awuzange liwe esihlalweni kubuzwe ukuthi singenze njani kwavele kwacanywa sisazaqhubeka zonakala izinto bafowethu masicamanga thina zilungile izinto sicamanga kodwa bese siyoziphasisa endaweni efanele esihlalweni sophosi ukuthi kulungile siyacamanga njengengane baba ukwenza kanje kodwa sazi noma kulungile izwi elizovela ezulwini lizobe seliqondisa akaboni nje amen Nkosi siyacela Nkosi nabafowethu esicocokane nabo abefundisi esibasha nabo endimeni yokufundisa sicela umoya wefundisi abadala abangazake bemlahla ushembe labefundisa abadala ababefisa ukumfela ushembe sawucela lo moya Nkosi ube phezu kwethu ngoba yikho into esinayo uma kungekho ushembe phakathi kwethu asinalutho ngaba silutho amakhanda amaningi bafowethu la ngaba wekho ukuba lesa simangalisa sehlake ezulwini amakhanda engiwabona amaningi ngaba wekho inkolisina mdala ngelinye ilanga ngadutshulwa kuvuleke okunye angiqede ngikhuluma ngakho le ndaba engithi sake sazama kwathi hayi nobone business akathatha kanakho siye enkosini umuzi wawusaqeda kuvulwa umuzi bakhumbula baba bekhona lo muzi ngesikhathi uvulwa sakhayisa amakhandlela sozungeza akhanya kwathiwa liyasha yini iphelo akhanya lamakhandlela akhanya njengento enkulu emhlabeni kuvele kwakuyinto enkulu kuvula lo muzi igebengu nazo ayibona ngathi singane nesandla kiyo khali igebengu singalunga lo muzi wasezulwini kaNkulunkulu
saphathanisa mawusukubukayo akwaba yikho ngaba sikavuthwana isikhathi kobaba sihlezi namakhosi ethu ukuthi sifune ezulwini ukuthi konke isibusiso sethu singabuya kanjani emandiyeni size kithi thina abantu esasuka ezulwini siza kini kodwa futhi ngeke kusize uma singakazi ukwenza kwathi asikwenze ngenhlanhla emangalisayo sihlezi nabanikazi bezwe yabona namakhosi ngeke ehlezi kanje mawunga wadrang abanye uthi mhlambe ngifuna nje 4 hectares ngoba amandla wekho ngiyakutshela khona ngathi hawa no20 ngawuthola mina lapha la ngikhona engasho njalo ngoba sihlezi nembuso akabuye mshebo yasho njalo ke le ndaba bafowethu angazi noma sibuka kanjani njengoba sihleli noshembe wesizinto zonke ezinkulu esizaziyo akinamanje silindele ukuyocela into esiyocela kuye kodwa ikakhona into esiyicela ngokuhlangana sikhubo obaba amakhosi phambi kwethu belandela obaba befundisi phambi kwamakhosi siyocela ukuthi sicela lokho esicela ngezwi lethu sisonke akabuye umshembe badala basezulwini ushembe sihamba nawo ushembe wasezulwini akuyena ushembe kulelizwe mhlambe kungenzeka kube ishwa lethu ukuhlala nabantu basezulwini uma sogcina singabonanga kahle ukuthi sihleli nabantu basezulwini kodwa kwinhlanhla uma sizobona amehlo ethu ezavuleka sibode sihleli nabantu basezulwini ngoba lathi izwi lapha ekhaya noma ungamuzwa ngathi uyancokola ushembe okunaka kodwa kancokola ngakho ngoba ushembe kancokola lokho akakhuluma ngakho kunaka ngoba ushembe amekhuluma la kuyalalela ezulwini ukuthi uthini bafowethu notate wethu lo shembe esihamba naye ushembe wasezulwini ngempela yakhumbula ukuthi ngelina nga kwatshotshwa inkomo zakithi kwatshotshwa ingaba enkulu embili zasentshontshiwe kuhamba isikhathi esifushane elinye lamasela lafakwa inhlamvu lafa kanti ngala amasela ayangidliza ngoba sanda thatha lezi zakithi ngingazilutho kwangempela ngaba ngisho kanje phambi kwesihlalo sobukhosi mawukhona yangikwazi yaxwayisa kubafowethu uma kukhona icala nesono naso ungazama ukuzivika ngalombhobho ingozi enkulu kuzama ukuvika isono naso ngalombhobho lapha ekhaya mawunecala uyalivuma ngoba vele manihleli nami kanti angithethelele izono zami nihleli nenkinga zizovuka phakathi kwenu bese zivela ukuthi hayi lo unenkinga akekho kulokho kukhona ngoba lokho kukhona kokuthula sithunyelwe abagcothu ukuthi sithele emhlabeni ukuthula kashembe ezweni lonke akabuye mshebo asathi sakwenze njani kodwa ngathi ngiphume endlini nganginake lutho ngangazi lutho phela mhlawumbe ubulela umuntu uyanaka nathi mhlawumbe ngahle kube khona okwenzakala ngiphume endlini nginake lutho ikude bafowethu leyansimbi ephambi kwami isicishibe u4 meters mangiqala indawo yayo 3 meter kusuka kimi uleleke emthangaleni la phethe isibhamu esikhulu iR1 ngaphumela kwibosho kwanyakaza ngabiza lesi simangaliso akabuye mshembe amen ngabiza lesi simangaliso wathi dubula ngase ngibiza sona umkhulu lewethu tinaza
ngiyabizwa ngisebangeni elifushana ngabaza abangakithi babazwa ngisho yadubula ngesikhathi idubula ngibiza lesi simangaliso kukhona namandla kakhulu owangibamba la okhalweni ngapha nangapha amaqondana ezinso uyabona mobamba ingane encane engeke yenze lutho emayisesandleni sakhe wayengibambe njalo wadubula ngisebangeni elifushana ngala wazwayeka ngingena usho umhuzuko wenhlamvu yodwa akabuye ngishembu wasezulwini amen kwathi mayisekile ukudubula wangiyeka nalo awuzange ufice umcama ukuthi ngimbheke ukuthi ubani bengibambile ngagcuma angazi ibanga linganani phela bengingamisiwe isibindi kodwa bengime ngoba ngibanjiwe inhlamvu ngangivika kanje ngingathi ngenzani ngesandla kodwa ngizange ngayathele nawo lotho inhlamvu ngale nkosi ehlezi lapha ngoba le nkosi ehlezi lapha ayunkulunkulu shembe wehle ezulwini sihleli nendaba enkulu emhlabeni asazi ukuthi konke sakwenze njani masihleli nengake emhlabeni singayicela umbuso awasifanele labantu abala noma sekuvalwa kodwa ngeke bebe hafu amaNazaretha noma sekuvalwa abasiwe hafu amaNazaretha inkumbi zabantu usele emakhaya akabuye ngisheme inkumbi zabantu usele emakhaya mawungabona amaNazaretha uwafihlile nje ngamabona umnikazi sathi wenzani kodwa siyakholwa uyazi ukuthi wafihle ngoba enzani siyakholwa ukuthi uyazi bafowethu la ekhaya izinto zonke esuka khona ngoba sihleli nomuntu wasezulwini ngiyamdonsa bafowethu nongidonsa makuvuleka okunye kodwa ngiyafisa ukuthi ngidlule kule nkonzo kuyangifika ukuthi ngidlule kule nkonzo cela ngesivule iBhayibheli likaShembe ngiyumthandazo oyesabatha ngicela bafowethu ningifundele u20 emthandazo wesabatha ngifunele ivesi ka27 28 29 emthandazo wesabatha ba uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngaba lugcinayo usuku lwesikhombisa uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke lapho bebuthene khona begcina isabatha akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela wabamesabayo abagcina isabatha ngokufaneleyo abahlolisisayo ukuthi iluphi na usuku olwemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso lwesabatha amen yabonga mfowethu sesizwile vele sihlala sitshela ukuthi siyathandwa kakhulu Thixo ngenxa yokugcina isabatha amen ngiyacela namanje ukuthi kakhulu bomama njengabantu abaphatha umlilo emzini yamadoda abayisindisa imizi yamadoda namakhosazana ngoba nawo ayakhona lapho futhi yona abalekeleli
bomama nawo amakhosazana awalekelela ngomlilo ngesabatha uyingozi umlilo ngesabatha uma sithi sithandwa kahle kangaka singabe sabhekwa nangamehlo okubhekwa ngawo makubhekwa thina ezulwini bese kodwa lizobonakala isabatha endlini kwakho nasendlini kwami siliqaphele. Amen. Ngelinye ilanga ngiyathanda ukudlula kulento omunye unkosikazi mina njengomuntu osuka emzimoya esizweni samakhulu esathandwa uNkulunkulu. Amen. I wasithanda waze wabeka umuzi wasemzimoya ngesikhathi ubeka uthi umnikazi walolu hambo uthi lo mzengu ubeka la uzoba isivikelo ezizweni zonke esenhle. Akabongishele lo mzengu ubeka la uzoba isivikelo ezizweni zonke esenhle ngoba kuyoba kude ephakameni ngoba sikhona isidumo esosuka emhlabeni kodwa masisuka abawubalekela kulo muzi bayosinda. Akabongishele kodwa masisuka lesisidumo abebalela kiyo lo muzi bayosinda. Wathi ngalelo langa noma ngaqhamuka supho uhlobo leswanelo nenengoleni yazazi kodwa ningasixoshi mangalelo langa singena la ngoba kukhona impi enkulu eyolo emhlabeni. Le mpi yothi mayilwa amathonsi awehla njengamathonsi emvula phezulu ezula ukhona engawushaya khona. Wathi kodwa ngeke kangene la ngeke ngene lezohlamvula. Akabongishele wathi lo mzengu ubeka la ngishingilo senamaphiko amane ngeke ize usiphume. Kwakusho umnikazi walolu hambo asho njalo amadoda ayikhona ebuka le ndaba lo muzi engubeka la ngishingilo senamaphiko amane ngeke ikwazi usiphume. Akabongishele ngikhuluma ngomuzi kaThixo kababa mkhulu osemzimoya. Uthi sesindo salomuzi ngisho umuzi wasephameni awungaphezulu kwawo nomuzi wasemkhayideni awungaphezulu kwawo. Phela mana zani ngasila sekuphakameni. Amen. La ngasila sekuphakameni. Ngoba yikho inkosi enye khona inkosi ekoningi unyasi. Amen. Wathi umnikazi wami ubeka lo muzi wathi kusebuhleni bokuphakama. Amen. Ngoba kusephakameni. Yonke lento yenzeka la kusephakameni la. Ukuphakama kwasuka ngeke sekoniwe njengoba kwaprofetiwe ngakho. Angisangeni kuloko. Kodwa ngila ekutheni ukuthandwa kwaleli yalizwe kwaze kwathandwa inkosi yalo esiyaziyo umuzi wonke uyayazi inkosi yakwazondehlela inkosi uSimakateli inkosi ebimthanda uShembe njengamakhosi esinawo athanda uShembe. Akabongishembe osezulwini ukusinda kwaleli yazwe kwagula yona ehlula inyanga inkosi ehlula yonke into. Angifundele incwadi angifundele ngizofunda wona yodwa ngifuna incwadi yodwa sengiyesaba incwadi yodwa kaJohane eqalelwa ekhona lizwe. Kusifanele tena
ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu yena lowo wayekhona eqaleni kuNkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kuko konke okuvelileyo ukuphila kwakuye ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ukukhanya kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ngiyabonga le ndaba ithi khona eqaleni wayekhona ulizwi uThixo noThixo khuluma ngento embili khuluma ngento eyodwa sihleli noNkulunkulu sihlezi noNkulunkulu lezi ndaba zasezulwini ziyahlupha ngoba sisuke fike kanye nesikhathi singasekho la nje ade ngikhuluma ngesabatha bafowethu kuhamba unkosikazi omunye ulapha ephesheya wasemzimoni wayomlandeli emzimo wemzini kaNkulunkulu waze wahamba emhlabeni engayikhethanga inkosi njengawe nje washo ube nephutha ungene la ubone usezulwini phuma ungayikhethile inkosi kodwa akekho ongangena la bese phuma inkosi engayikhethile ngoba lolu nyazi liyakhethwa futhi angazi yaseligoqa amandla umhlaba nje ukuthi liqondene kodwa khona liqondile khona liqondile sazi thina sabantu basemhlabeni lo mama mayihamba lapha phesheya sekuthi ngosuku lwesithupha okusuku lwayizolo usuku lwesikhombisa namhlanje bafowethu izolo bekulwesihlanu ngokwasemhlabeni kodwa usuku lwesithupha izolo ngokukaNkulunkulu usuku lwesikhombisa lo namhlanje uyabona udadewabo vele uyiNazaretha yena waze wahamba emhlabeni engayikhethanga inkosi udadewabo uthi wabona ethatha uhambo lezulu wayazi ebuphokweni bakho uthi uyahamba ezulwini uthi wafika kunesivalo esivalile mayifika la uthi hawu mayifika lesivalo savule uthi sazivuleka isivalo sakhona njenge-sliding door hawu masivuleka uthi hawu kanti izwe leli ngiphumela kulona akuyona indlu izwe elikhulu kangaka ngiphumela kile mayiphumela lapha udadewabo uthi nangu uhlezi emnyango kwaqetha wavuleka umnyango bamnyathela abangenayo bamnyathela abaphumayo uthi yena into yokuqala engafe ngayibabaza ukuthi hawu dadewethu uhlalelene emnyango abantu bemnyathele kabi kangaka uthi wathi hayi ayikho into engizoyenza ngoba la ngibekwe inkosi yikho bengiyathela abangenayo nabaphumayo kodwa ke ngingcono mina ukunalaba ulalele uthi ngalalela isililo uthi esasihamba ngathi sihambe emhosheni size siyosithela isililo sabantu ababekhala ngesililo engazange sizwe emhlabeni uthathi laba abalahliwe ngingcono mina ngoba ngiyathelwa abantu cha dadewethu ngicele ukuthi ngizovuma isono kuwe ngicele inkosi ukuthi ngizovuma isono kuwe ngoba ngisengafika la isono ngingazivumile lo muzi
ngavuma isono ngahamba emhlabeni ngasivumile manje isono emasenziwe emhlabeni sivunywe emhlabeni kazi ngizozivuma mnesami mina wena uzosivuna nini isono sakho ngoba kufanele sivunywe ngoba ngalezi zokusho nenhlanhla umuntu othethelelwayo unyazi izono zakhe zonke Nkosi ngicela ungithethelele na ungagcini ngami ugcine nobaba bathethelele nobaba omkhulu nokhokho nabasekhaya komama bathethelele Nkosi amakhosi ezizwe zakithi wathethelele uthi kwathi mangabe eselalele sasililo esikhulu angazange sizwe emhlabeni uthi kwase kuqhamuka omunye umuntu wesifazane kwakilo leliyazo lakithi wezegijima kuye wafika wathi ya wena usuyalezi abantu emhlabeni ufika ngakho kodwa la ucele kuba uthi waphendula udadewethu wathi hayi ngicelile Nkosi ukuthi ngicele ukuvuma isono kwabasemhlabeni wathi ushi mame ufika nje ungathini ngase baginqa iminyaka engamashumi amane bengasho lutho ufika nje wena usucela ukuyokhulunyelwa emhlabeni kazi mina nawe siyoba nayo inhlanhla mhla unyazi lomphambi wethu lo shoni masiqhamuka ukuthi waqhamuka umntanami unyazi ngoba so lumina ngale oshemba bangale babuza kilo ukuthi lo ngumtethelela ngene uma linikini ikhanda unyazi ukuthi cha angeni nawe angeni uma linikini ikhanda lothi akangeni lo akangeni ngene sicela usithande Nkosi yazi uyasithanda kodwa akuweqela inhliziyo zethu zingakuthandi okuphambana nawe wathi naye lenkosi yeza uthi wayesedadewethu uqaphele isabatha emhlabeni ungalokothi ucishe lethu umlilo uthi washo njalo wathi uqaphele ungawucishi umlilo lethi ngoba makuze kwacisha inkosi la ungacishile wena sekudedile noma ngaze ucishe lobala okubuhlungu ngisho amasabatha owenze kahle ayacishwa makwale ephule lodwa hayi zindle ekhaya uthi yezi inkosi yezulu nomhlaba eqhamuka phasi enyakatho iphethile njengebhakede nanto njengeshoba uthi ayikhahle lihamba ibanga elide bese emgodini la kukhala khona kuthule ukuthi icwaka la kukhala khona abantu ababehlakaniphe njalo njengami nawe bakhala mhlawumbe akusekho sekuko shembe wedwa mhlawumbe uthi kuthule ukuthi icwaka emgodini uthi bephumela ngapha uthi ngasaba ngababona sebephumela ngaphandle kuloya mgodi abakiyo umhobolozi wasithela le kodwa inkosi mayikhahla ishoba kuyacisha kuthule ukuthi nya uthi baphumela ngaphandle beshile bemnyama uthi bayexebule ilonda zawo bezidla uthi kodwa labo abangacisha umlilo ngesabatha ababa ucishi nangale nabalahiwe kanti baphunyuzwa abantu ngesabatha nabantu belahliwe baphunyuzwa ngesabatha bantwana basezulwini yikho ngidlula kuleyo ndawana esho kanjalo kodwa sihleli noshembu wasezulwini futhi owehlezulwini umbhalo ofundwa wala konke kwavela ngaye amen sebeyaqala ukungithinta baba konke kwavela ngaye kodwa ngifuna uqinisa lokhu ngaphambi kwangihlale phansi ukuthi lwesihleli naye wasezulwini wangeke yonke lento ekhona emhlabeni engabatazwa futhi esithula nawo singawutshela umhlaba ukuthi awubabaze kanye nathi kwangeke uthi mayobhabhatisa abantu olwandle kuvuleka izulu phezulu ezulwini lo siyibona ngamehlo kwangeke kube njalo kodwa wathi ebhabhatisa abantu olwandle izulu lavuleka kade kuthiwa kodutshulwa ingelosi zabona ngamehlo akaboni shembe leso simanga abasibona mama ngise sebuza ukuthi umbuso wethu babona ukuthi hayi sisimanga ngempela umbuso wethu usekhona bebuza umuntu ophethe umbuso esandleni usekhona umbuso wethu wathi ukhona ukuthi subambele kancane akazange athi ngithini kini ukhona ukuthi subambele kancane sobele kancane uzophela khona manje kusho umnikazi wombuso amen labo bantwana basezulwini uma ushembe evele ezulwini wangeke kasho uma qedwe kwakhe umuzi wasegospel athi uyayilanda into yakhe akayishiya kwaIsrael
ilanga libalele linje sithule isilwane sibheke eMidlist la saqhamuka khona ebese kudilika into abathe uyayilanda namhlanje ayilanda awuthi siyazi igospel iJerusalem la lomuzi ngiyayilanda into yami engayishiya kwaIsrael yadilika but sathule isilwane esibheke ngaseMidlist yadilika lento kwaqhuma izulu libalele kwanombani ehla lento esasihlaba phansi eyilande kwaIsrael ngoba lwesinayo akuyena umuntu wakulelizwe ukhethela inyama yakhe enzalweni kanhliziyo kuphela nakhona yonke leyo moya ingcwele omvumayo ezulwini uyena ofanele njengoba siphambi konyazo lifanele amen Nkosi yamakhosi singithethelele inkosi ngumntwana Nkosi busisizo la ngiyakubuyisela esihlalweni Siyabonga amazwi amnandi zapho mfundisi Nkosi Inkosi izimusisa Sizobala inkonzo yethu yamandla nesitabelelo sekhulu namashumi amathathu 180 socela umshumayeli unqumalo wasehombe asola isitabelelo Inkosi imbusisa Inkosi usupha ngangcwele lapha uthene lapha ebusweni bakhongosi
Singing